tiempo ya. Así dice. Gracias. Es gran apoyo porque... ¿Dónde está el pastor Samuel? Un momento, por favor. Pastor Samuel vive en Santiago de Chile y cuando yo estaba conversando con él para que nos apoye en este evento, él estaba coordinando y contacto del grupo de Pastor Mauricio Tiempocha. ¿Y cómo está sintiendo y apoyando este evento? ¿Puede saludar un poquito? Por supuesto. Bueno, les saludo en el nombre del Señor, muy contento, muy bendecido de poder compartir con los siervos del Señor. No me siento digno de estar dentro de los hijos del Rey de Reyes, pero Dios ha tenido misericordia de mí, porque la palabra dice que somos menos que la nada, pero Él nos hace dignos. Me siento contento, bendecido de poder haber conocido a nuestro pastor Juan Kim, el cual ha sido de mucha bendición para mi vida, para trabajar, para disponer mi tiempo, mi juventud para nuestro Dios. Lo más importante es siempre darle toda la honra y la gloria a Él, porque Él se la merece. Así que les saludo a todos en el nombre del Señor, deseando que el Señor les bendiga en este congreso, que sea de provecho, de crecimiento espiritual. Porque ayer escuchaba la palabra del Señor por nuestro pastor Gabriel Kim y me fui muy bendecido para mi hogar. Y sé que terminando este congreso nos vamos a ir distintos, porque la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia, la que liberta, la que transforma y cambia todas las cosas. Cualquiera sea la situación, el problema, la ansiedad que usted tenga, Cristo hoy se la lleva. Amén. Doy gracias a mi Dios por esta hermosa oportunidad, por haber participado también con nuestros hermanos del ministerio Es Tiempo Ya, donde ellos también evangelizan. Yo también evangelizo en la calle. Mi iglesia es la calle. Si usted quiere ir a mi iglesia, lo invito ahí a la calle, a las plazas, por todo lugar, a predicar y a pregonar el Evangelio de Cristo el Señor, cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para mi Dios doy toda honra y gloria. Muchas gracias, mi pastor Juan Kim. Muchas gracias. Y también grupo de Tiempo Ya, y tome asiento acá las mesa y silla para que escuche la palabra de Dios, por favor. Alguien si tiene tiempo puede sentarse. Ahora lo más importante es, vamos a invitar expositor principal de este congreso del líder cristianos, Pastor Simón Bon, quien vino de Corea del Sur. Nos dará la palabra de Dios. Siempre nosotros estamos preparando este evento hasta mañana, ¿no? Va a seguir. Mañana 11 de la mañana nosotros tendremos culto unido con esta iglesia y 12 de la tarde nosotros podemos hacer ceremonia de entrega, certificación. Vamos a dar aplausos.
예, 안녕하십니까. Sí, buenos días. Imaynalla kasayachitipiwankunakuna sumaq p'unchay kachantupiwankunapaq kaypi kaspa kusisqa patarikuni. Agradecesqa kani tukuy qankunawan alabanzas niqtapis. Kunan dia kay paqarinpi ñawirispa kashanchis Romanos librupi qanchis Romanos qanchis chiqlaynin chunka suqtiyuqmantapacha kay ley nisqa runapi kawsapasqa kay warmipi sukita saqonapiwan gozanman. Chay llaqtataq kay kawsaypi nuqanchis wañusqanchisña chay leyman hina imaraykus nuqanchis allin agradecesqa kani imaraykuchus kay Bibliapi parlaspa kawanchis nuqanchisman. Ashkha runaspis ñawirispa kanku kay Bibliata, pero manas separakuyatinkuchu kay Bibliaman hina. Kay libros kay mundupi ñawirispa kanchay chay letran waleqlla. Kay Biblia ukhupi kay letra tiyakun. Chayrayku ñawirina kay letranta chay mana kay nuqa kay tiempopi mana niyuq diatapis faltakunichu ñawirinaypaq Biblia kay Bibliapan hina allin kusa mana nimaypipis kanchu kay Bibliapi hina kaq. Kay Bibliari uq libro espiritual nisqa chay sunqunta Diostataqta apamuspa kawanchis. Chayrayku sunqunchikman chamuspa kan chay sabiduría chay espiritu Diostataqta sunqunchikman chayamunchis chay atikun kicharikuyta kay sunquyta kichariyta kay Bibliaman. Chayrayku kawsay atinchis Diospaq sunqunman hina kay Biblia niqta. Kay Romanos librupi ñawirispa Romanos librupi qankuna hermanos mana waqladumanchu kutirichinkish chay leyta zunaqta chay qallqasa kasqanta.
Imanentaq kay palabrapi nin chay ley kanantiyan kay runa kawsasaqtinraq allin waliq kay imaraykutaq kay leymanta ñuqanchis mana wañuspaqa mana libre kayapsunmanchu kay leymanta. Kunan kay leyman hina wañushqaña kasqanchis ñuqanchis imaraykuchus chayman sujetos hina kasasqanchik imaraykutaq kay ley nisqa wañusqanchisrayku wañuspari imaynatataq wañurqa qan wañusqachu kasanki o kawsasankiraqchu wañusqa kasanki. Charayku mayk'aqtaq wañurqanki imaynatataq kaypi parlasawanchik kaypi nin hermanos qankuna wañusqas kasqankichis kay leyman hina Jesucristo yawarninrayku Jesucristonaqta cuerpon Jesucristoqtarayku wañusqas kasqanchis kay leyman hina ñuqanchis ni hayk'aq crucificasqaqchu kasqanchis ñuqanchis kikinmanta chay cruzpi nitaq wañusqanchischu. Kaypi kay Bibliapi pero imanintaq ñuqanchis Jesucristo cuerponrayku wañusqa kasqanchis chay leypaq ñuqanchis wata nasikusqanchis hucha ukhupi charaykutaq huchata ruwanchis chanta wañullanchistaq huchaman tukuy tiempo ahina charayku Jesucristo nisqa picha mana creyanqachu chay huchaman hina wañusqa kanqa. Charayku picha mana creyanchu chay Jesucristopi chay Salvadorpi chay entonces wañun huchapi imaniytataq munan chay ñuqanchis nasikusqanchis kay mundo ukhupi mana deseoyman hinachu huchaman hina huchayuqña ñuqanchis nasikusqanchis ñuqanchis kay kawsaspa kay hanaq pachapi huchamanta qatisqa kasanchis uk diapis ñuqanchis wañusun chay hucha ukhupi wañusun nasikuspa kan huchapi nasikuspa kan chay entonces chay huchamanta chay huchayuq kaspa chay runa ripuspa kanqa infiernoman tukuy kawsaynin chay ukhupi kasan chay mas falaqchu kanman kay mundo ukhupi chari charayku qan ripuy atinki infiernoman chari pitaq riyta munanman infiernoman ñuqa avionman wichariman chay kay cuerpoy avionman wicharispa kanqa chaymanta pacha ñuqaypata kawsayni avionpi kasan avion ukhupi chay pachamanta pacha kawsayni kay avion ukhupi kasan charayku ñuqa mana wichari atini munanichu avionesman chay turbulencia nisqa khatatin chay avion chay entonces manchikuni
chanta ancha kuyunchay asnawsiasinanwan. Pero sapakuti avión wicharispa kunan cuerpo yachakusansina. Yachakapsansina kunan noga crene avionpi. Hay vez avión wata tumpata urmarin, hay vez kuyun. Noga ñawpaqta manchikuq kani, manchay hamuwaq. Imanasaqtaq avión de repente urmanqa chay nispa. Chayrayku noga avión ukhupi kaspa kay cuerpoy, aunque kuyunpis kay avión mana urmanqachu nispa yuyaychakuni. Chay turbulencia nisqapis kanqa chay, entonces kusalla. Chay puqllaykunas tiyan chayman hina noqa kusisqalla kani. Hay vez palabrata uyarini, hay vez música uyarini, chay audífonos churakuspa, hay vez puñuni. Chay uchikamanta uchikan, chay aviónman wicharispa noqa waliq pachata rikuni. Chay aviónman wicharispa mana ñawpaqta hinachu. Chay cuerpuyta kacharispa avión ukhupi kaspaña tranquilizakuspa. Aunque aviónpis urmachun noqa imatataq ruway atiyman. Mana noqa avión urmasaqtin noqa esforzakusaq ma urmananpaq ma hinachu. Noqa chaytapis suwayman, pero noqalla sufrisaq. Noqa cuerpuyllata churani chay avión ukhuman. Tukuy runaspis nasikuspa kay mundo ukhupi chay espiritu maligno ukhupi piña tarikuspa kanku. Chay espiritu maligno chay pusan runasta. Dia ima ratullapis wakin runa wañupunku. Noqanchis kay cuerpo ukhupi kaspa respirasanchis o samasanchis chay. Entonces necesitanchis salvacionta hap'iyta. Necesitanchis chay cieloman hanaq pachaman chayanapaq kapunawanchis tiyan ticket nisqa. Kay Sudamericapi sumaq kanku chay pukllaspaq fútbol nisqata. Chay ñawpaqta Copa Mundial nisqata Argentina ganaspa karqa. Noqanchis noticiasta rikuspa manchay sorprendente karqay. Sumaq karqa kay Argentinapi. Tukuy runaspis manchay kusikurqanku sinchiymantapuni. Chay waqkuna desmayapuspa hina karqanku imaraykuchus manchay kusikuywan. Chay waqkunata paro cardíaco waspa hina, entonces wakin wañukuspapis imapis karqanku bischa. Chayrayku kaypi chay fútbol nisqa puqllaymanta manchay kusikuy hamun. Chay fútbol nisqa chay askha runas chaypi chachakuspa puqllanku. Chayrayku tiyan chay puqllasaspa kancha ukhupi pasachikunanku tiyan chay pelotatata maqaspa chay pelota yayunan tiyan atipananpaq ukunata hark'ananku tiyan. Chay lucha hina chay puqllaypi, entonces chay runas qaparispa kanku.
gol yaykunanpaq. Charayku Dios tata noqanchis kawsayninchista pay guiawaspa kawanchis. Charayku noqanchis tapurikunanchis tiyan maymanta noqa yaykusaq. Chay jugadores iminatacha golta munanku suwayta. Ajenallatataq Dios tata noqanchista separachiwanchis noqanchis kawsayninchis hap'inanpaq chay salvacionta. Pero chay equipo pipullisanku chay mana munankuchu pierdeyta ganaytapuni munallankuta. Charayku yachankichikchu qankuna imaniytatis munan Satanás nisqa pay traicionasqa. Pitataq traicionasqa? Dios tatata. Jesucristo wañusqa noqanchisrayku cruzpi salvanawanchispaq. Pero kay Satanás pay contrampipuni kasan traicionaspa chay obranta Señor pata. Ajenata chay equipo futbolpi puqllaspa equipos ajena grupuswan entonces atipaytapuni munan uqninku. Ajenallatata Dios tata tanqasawanchis Jesucristoman hina. Qampata tiyan huchayki. Wañunki chay huchawan chayqa rinki infiernoman. Dios tata ma munanchu rinanchista chay infiernoman. Munan rinanchista cieloman. Iminamantapis ruwaspaka noqanchis chay salvación hap'inanchispaq pay ruwasan encargakusan. Pero kay Satanás chayta ma munanchu. Paypis iminatapis munan rinanchista infiernoman puni. Satanasqa contrampi kasan. Yachankichikchu mayqanchus chay sabiduría nisqa chay diabloqta pay ruwaspa karqa chay religiones mana chiqanpi creanankupaq. Pay chay religiones nisqata pay ruwasqa mana salvacionman chayanankupaq. Chay religión sumaq santumantapis kanman hina. Chayman noqa rirqani India nisqa llaqtaman. Chaypi tiyan askha religiones nisqa. Chaypi tiyan mayu Genghis nisqa allin ch'ichi chay mayu pero mayllakunku chaypi chay entonces huchayki pichasqa kan nispa ninku. Pero chay yakuqa ch'ichi wakin runari tomaspa ima kanku upyaspa ima kanku chay yakuta. Qan mayllakunki chay yakupi chay huchayki pichakunqachu? Llimp'ucha kapunqachu? Huchayki maylla kapunqachu? Chay India llaqtapi wakatapis adorallankuta. Chay llaqtapi mana kay wakasta mikhunankuchu tiyan. Charayku waka kusikunman mikhuspa chay mikhunanta. Charayku kaypi chay wakaspis sumaq kusisqasina kanku. Chay Indiapi chay wakasqa llakikuna. Imarayku mana mikhunankupaq kanchay. Entonces paykuna basurasta maskhaspa kanku. Chaymanta mikhunanku tiyan chay plastikustas mikhuykunku chay wakasta wañupunku. Charayku llakikuna chaypis chay wakinpi chay wakaspata chay wakas pañu ruwanku chaytapis tantaspa kanku imaraykus nin mana wich'anankuchu tiyan. Noqa tapurispa karqani chay misionerota purirqani
chay Indiapi mijunkuchu aychanta wakaqta mana mijunkuchu imarayku paypata Dios ninku hina kan entonces mana miji atinkumanchu chay Dios ninkumantu chay aychanta chayrayku imina wakallatapas aswaq hinata mijunanku tiyan. Tiyan waka chay q'ipiyuq hina kay joroba nisqa chay yanapariwasqaychimanta gracias. Chay wakata ari miji atinku nin. Ñuqa nirqani chay ma aswaliqchu chay wakas jorobayuq kanku chaykunapaq. Chay jorobayuq kaqtin chay waka risin mijunku chay wakamanta aychanta. Chanta chay waka chay wakamantawan mayqantaq kanman chay diferencia nisqa. Chaypita tiyan wakas, tiyan algos, tukuy runas purisanku tukuy piqtusqa hina kan chaypi libertad nisqa tiyan. Chayrayku chay Indiapi manejasanku waka pasasan chay tukuy sayananku tiyan. Sayaykuspa suyananku tiyan chay waka pasananta imaraykus Diostata pasasan nispa ninku. Manejaspa kanqa chay atropellan runatapas chay mana chay problemachu. Pero wakata takay willanpas chay entonces carcelman rinqa. Imaraykuchus allin hucha chay wakata atropellaspa kana. Ñuqa nispa niqkani imaraykutaq sirvispa kanku ahnata Dios ninkudu ahinamanta nispa. Kay Coreapi iminatataq wakasta kawsachinku. Kay wakas Coreapi allin kusisqas kanku. Imaraykuchus apaspa kanku tukuy mijunanta wakaman. Tukuy chay akasnintapis qhachipunku. Calor ruwan chay aire acondicionado nisqatapis churanku wakaman. Ñuqa nirqani Coreapi iminatacha uywanku wakasta ahnallatataq kaypi uywananku tiyan nispa. Kay Coreapi sumaqta wakasta cuidanku chanta mijunku. Mijuyakapunku. Mana yachankuchu iminachus kasqanta kay religiones kay mundupi no kuti willarispa karqani taximan. Chanta taxistata ñuqa tapurirqani choferta qampata huchayki tiyanchu manachu? Pay nin mana ñuqaqta huchayki kanchu imaraykutaq mana kapsunkichu huchayki nispa tapurirqani. Pay nin pay wakata rikuspa pastuta ujariytawan quqtasqa nin chay wakaman. Chayrayku pay chay obrasta ruwaspa chayrayku mana paypata huchan kanchu nin. Chayrayku qan infiernuman ripunki chayri nispa ñuqa nirqani. Huchayki kanan tiyan salvacionta hap'inaypaq qan nispa nirqani. Pero pay niwan mana huchaykapuwanchu nispa nin pero manallataq pay salvo kallanmantaqchu. Imaraykuchus kay Bibliapi nin mana ni uq runa kanchu bueno runa nin. Pay niqtachu pastuta qusqanraykuchu wakaman entonces pay bueno runaman tukuspa kan. Runas piensanku askha cosasta ruwanqanku ma allintachu chay infiernuman sanqanku pero runaq separasqanman Diostata separasqanman mana kikinchu hinataq pitaq rinqa infiernuman picha chay runa wañuchin suwan achay runa rishpa kanqa infiernuman mana ahinachu entonces pitaq ripunqa infiernuman.
picha chay zona nasikuspakar huchayoq chanta chay hucha ukhupitas tiyaspakarqa chay huchapita wañuspakan achay runa ripunqa infiernoman. Charayku nuqanchis kayllapiraq kawsasaspa kay samaywan kasaspa kay nuqa nasikuspa kani kay mundo ukhupi y nuqa imaratullapas wañuspa kasaq niraq wañusaqti nuqa hap'inay tiyan chay salvacionta. Nuqa hap'inay tiyan chay salvacionta creespa Jesucristupi. Amén. Charayku Dios tata guianawanchispaq kay ñanpi chay salvacionpi askha runas mana tiyapuanchischu munay chay creyanapaq Dios tatapi Jesucristupi. Charayku paykuna ninku acaso infierno kanchu? Charayku runas mana interesanchu chayta yachayta. Pero yachanku infierno kasqanta. Nuqa creeni infierno kasqanta. Wakin runas ninku iminatataq qan yachanki infierno kasqanta acaso qan rirankichu rikhunkichu? Mana rinki chay imanatataq yachanki. Imaraykuchus Jesucristo parlan fe niqta entonces charayku nuqa yachani Jesucristo mana llullakunmanchu ichari. Ahinata nispa ninku wakin runas iminatataq qan yachanki kanqachu cielo infiernoman rinaykita o cieloman rinaykita qan yachankichu manachu? Wakin runas ninku wañunayraq tiyan yachanaypaq. Chay pastores tiyan Coreapipis tiyallantaq ahina niqkuna chay pastores. Wañusqamantaraq ari yachanqa. Pero chay ratupi hasta reña kanqa. Charayku infiernopiña kasaspa cuentakukunqa kay infierno. Chay ratupi imanatataq lluqsimunqa chay infiernomanta. Kutita yayguspa chay infiernoman mana kutirimunmanñachu ichari. Charayku nuqanchis nuqanchis samasallanchiraq kay sinqanchikmanta chay nuqa qolqay ari importante qolqanchis kanan kasarakuna kay mundo ukhupi askha cosas ruwananchis tiyan y mayqantaq aswantaq imataq allin importante kay kawsayniypi kay kawsayni kay espirituyrayku imataq aswan cosa hap'inanchis tiyan salvacionta rinanchispaq cieloman chay aswan cosa chaypaqri wañusqa Jesucristo cruzpi. Pero Satanás ruwasqa kay religionista kay mundo ukhupi waqman creanankupaq laduyachinanpaq chanta askha cristianos tiyallantaq chay religionisman riqkuna pero Satanáspaq chay qhichunan chay aswan cosa pay Satanáspaq. Charayku qan sirvinki sumaq qanpaq kawsayniykiwan chay cosa iglesiaman rispa qan rinki cieloman. Rina iglesiapi creena Diospi. Obrasta sumaqta ruwanki achay cosa cieloman rinaykipaq achay cosa achay cabal achay chay engaño chay saqraqta chay Satanás niqta. Pero imarayku chay huchasapa mana atinchu cieloman. Huchayuq kaspa maya atinmanchu cieloman. Chay conciencian kay runaqta chayta testificaspa kan. Chay reino de los cielos nisqa chay cielo santo. Charayku huchasapa mana atinmanchu.
tukuy chay runaspis nasikusqanchis chay hucha ukhupi. Chay hucha sapa kaspa iminatataq justo runaman chayaspa kanman. Nuqanchis justus nisqa chayasunman Jesucristo niqta chay fe niqta. Chay hucha sapa yachanan tiyan pichasqa kasqanta huchan justo runa tukupunanpaq. Kay parte Bibliamanta explicaspa kawanchis kaymanta kay Bibliapi. Nuqa hamuspa Coreamanta kayman hamuspa karqani avionpi. Chanta nuqanchis chay Seúl nisqa llaqtapi nuqayku maletasta qhawarispa karayku, maletastata hucharichishpa karayku avionman. Chayrayku hamunaykupaq nuqayku Coreamanta kaykama chay escala nisqata ruwanayku tiyan. Chanta nuqa tapurispa karqani nuqa kay maletas chayqantachus ripunqa Chileman nispa tapurispa karqani chay avión chay runasta. Chay empleado chay ticket vendewarayku chay nispa niwarayku ari ripunqa Chileman chayqanta nispa. Chayrayku nuqa escalata ruwaspa karqani Estados Unidos llaqtapi. Chanta nuqa uraykurqani chay Estados Unidospi chanta waq avionta hap'ispa kay Chileman chayamunaypaq. Chay runa moreno kasqa chanta chay nuqatawan warmitawan hap'ispa kawrayku. Inglespitaq nispa karqa nuqataq nispa nirqani ama molestawachinchu nuqa ripusaq nispa. Pero nuqa piensasqayman hina maletaykita mask'ay nispa chay nispa niwanmanpas hina karqa. Nuqaqta maletasni directo Santiagoman ripunqa nispa piensarqani. Chayrayku nuqa chay hap'isarqani chay maletayta chayllawan kasarqani pero chay runa nisallawarqapuni nuqataq purisallarqanipuni nuqa ripullasaqña. Chay maletay ripuspa kanqa chayqanmanta chayqanta y nuqataq ripuspa karqani. Chanta qhipayta qhatimuspa wataqmanta ya dejaway nuqa ripusaniña nispa nini. Chay ticketniykita rikhuchiway niwan. Nuqa rikhuchispa karqani chay ticket nisqata, chay pasajeta. Chay código de barras nisqata pay qhawarispa kan. Kay maletata kaypi mask'anayki tiyan y qhawarikunayki tiyan. Imaraykutaq kay ahina. Chayrayku nuqa rispa karqani chay maletas lluqsimusanku chayman nispa qhawarimurqani chaypitaq maletay lluqsimun. Chayrayku maletayta hap'inay karqa y watiqmanta qhawarispa saqarpayman karqa chay maletayta Estados Unidospi. Chayrayku nuqa agradecespa karqani chay runawan chay trabajadorwan. Nuqa ripusaqña nispa nisarqani. Ama preocupakuychu nuqa ripusaniña nispa. Mana dejawarqachu ripuqta chaypi nuqa ripuyman karqa chayqanta chay imataq pasanman karqa. Chaypi Zamyun Kimchi nisqata apamuspa kasarayku kay Coreamanta. Qankuna riqsinkichishu chay Kimchi nisqata. Kaypi kasanku misionerosninchis coreanos kanku paykuna. Kay runas Coreamanta mana mihunku kay kimchita chay unquykunku. Unqunku kay kimchita mihiyuspa chay saneapunku. Chayrayku nuqa chay kimchi nisqata apamunaypuni kasan amapas imatapas apamuymanchu. Chayrayku nuqaqta esposay warmi preparaspa karqa chay kimchita tukuy sunqunwan.
Estados Unidos man saqayman karqa manach charayku chay moreno runita noqa agradecesqa karqani. Charayku noqa chay billetata urquymunarqani 10 chay $100 nisqata ahnata urquymunarqa chay $10 noqa urqusparqani entregaspa karqani pero pay mana hap'iwarqachu. Charayku noqa narqani inglespi thank you nispa niytamarqani gracias agradecesqa kayki nispa charayku noqa agradecesqa kasarqani tukuy sunquywan. Diostata ahinata noqanchista hap'iwanchis. Ya sayay ripunki ahinata chay mana qan ripunayki tiyan huchaykitaraq mayllas mana ama molestawaychu. Mana mayllanayki tiyan huchaykita ripunki ahinata chay infiernoman ripunki. Diostata imatataq munanki ama molestawaychu. Noqa ahinalla kusalla kasani. Mana ahinalla ripuychu. Sayay maymantaq rinki. Ripunki ahinata chay ripunki infiernoman. Ahina noqanchiswan Diostata. Mayllankiñachu huchaykita. Listuchu kasanki cieloman rinaykipaq. Ama molestawaychu. Qolqata mask'anay tiyan, mask'amunay tiyan, llank'amunay tiyan ama preocupakuychu. Manachu ahina kanchis? Diostata munakuwanchis. Charayku mana munanchu pay infiernoman rinanchista. Chaypitaq Diostata munakuwanchis chay sinchimanta puni wawanta kachamuspakan may huchanchista qhechuk hamusqa y tukuy huchanchistataq mayllasqa noqanchis niqta. Pero Satanas noqanchispata qhawarisqanchista mana munanchu noqanchis reparananchista chayta mana munanchu cuenta qukunanchista. Dia noqaypata warmi hawpi kasarqa chanta yaykumuspa karqa cuartuyman. Qampata wasayki imaraykutaq laqhapi tarikuspa kan? Mana noqaypata wasaychu. Qan chay lentesta chay intiman chay lentesniyki ahnata rikuchisasunki nispa. Charayku pay ahnata chay lenteswan yaykumuspa qhawasarqa entonces wasay laqha kasqanta reparasarqa. Chay lentes nisqa tukuy runaspis churakuspa kanku chay lentesta piensasqankumanta. Leenpis kay ñawirinpis Bibliata mana entendiyatinchu. Kay Bibliapi clarituta parlasawanchis Jesucristo wañusqanta noqanchis niqta pichasqantaña chay huchanchista. Pero noqanchis ninchis huchasapa kani mana rikhuyatinchu chiqanmanta. Chay Satanasri engañaspa kan chay ladumanta. Charaykunin qan sumaqta obrasta ruwanki chay rinki cieloman. Qan rinkichu cieloman obrasniykirayku, ruwasqaykirayku. Ima runataq rinman cieloman. Ima runataq infiernoman ripunqa. Kayta tumpatawan chay Santiago nisqa librupi ñawirisunchis. Hermanos, ignoraspachu kankichis, mana laduyachispachu kankichis. Kay ley nisqa chay runapi chaspa kan chayta tiyanqa paypi. Imaniytataq munawanchis kay palabra. Chay ley pipitaq kawsaq kasqa? Pitaq chay runa watasqa hina chay leypitaq chay huchapi watasqa tiyasan, picha kawsasan achay.
Si uhruna wañupun chay uhruna digamos huchasapa kaspa wañupun uhruna wañuchispa kan cárcel manchuranku pero nira juzgaspa kasaqtin chay runa wañupun chanta fuisillata punich zuay atinkuman ari chay runa wañupun chay tukuymapas tukukapun leypis kay mundumanta hinallataq kay cuerpo kupi chay runa wañupuspa juzgallanqanku punichu ima partillapipis may chay askha pero kay runas wañupunku chay tukuymapas tukukapun charayku kay huchaqa picha kawsasallankuraq chaykunapaq charayku iminatataq libre kanman chay huchamanta qan mana wañunkichu chay manaraq huchamanta pichasqachu kay atinki charayku iminatataq qan libre kawaq chay ley niqta chay ley nin chay kawsan runa ukhupi entonces mayqantaq chay problema nisqa problema noqa kawsasanllaniraq chay problema noqa kawsasani chay ley noqapi kawsan chayri noqa wañunay tiyan libre kanaypaq chay leymanta pero Diostata sinchimantapuni munakuwasqanchis pay munarqa quyta noqanchisman chay sumaq kawsayta noqanchista libreta munarqa pay kananchista chay huchanchismanta charayku imanatataq ruwasqa Diostata kaypi nin hermanos qankuna wañusqankichis y kawsarisqankichista Jesucristo niqta chay puquynin niqta noqanchis cuerpon Jesucristo niqta kawsayman kutirimusqanchis charayku noqa kay niqta allin agradecimientuyuq tiyakuni ari noqa wañunay tiyan chay cruzpi huchay pichakapunanpaq noqari niyta atini mana yachanichu iminachu infiernokas pero crucificaskanayta mejor ripunay tiyan infiernoman nispa piensarikuychis iminatataq noqanchik crucificaskanman iminatacha wañurqa Jesucristo hinata chay dedullaypipis kisqa yayaykuwan chay nananchu manachu nanan imaginakuychis yuyaychakuychis kay runata watankuman clavankuman may hinatataq nanawasunman si noqa wañunay hinata kanman iminatacha Jesucristo wañurqa hinata chayqa noqa niymanchik hina Diostata hina kanman chayqa entonces niyman Diostata mejor kachapuay infiernoman nispa qan wañuy atiwaqchu Jesucristo iminatachu crucificasqa karqa hinata chay mas nanayta karqa chay kay llawarninta hich'aspa tukuy llawarta hinata wañuspa karqa Jesucristo mayqantaq allin cosa charayku imaraykutaq creenchis Jesus imataq creena Jesuspi noqa aunque manapis munanichu wañuyta Jesucristo iminatacha wañurqa hinata noqa aceptasaq Jesucristuta wañusqanta noqa wañunayta Jesucristo wañusqanta
Entonces noqata qhawariwanqa Dios tata Jesucristo wañusqanta noqanekta noqa wañunayta. Charayku aswan importante creenay pay reconocispa kanqa noqa wañunaytaqa Jesucristo wañusqa noqanekta. Charayku noqayku agradecesqa kayku chay kaynekta. Aunque manapis noqa wañunichu Jesucristo wañusqanrayku. Chay wañuynin Jesucristoqta noqa wañuynayta kan. Achay chay fue niyta munan. Amén. Noqa manapis munanichu chay kawsayta Jesus manapis noqa cumplinichu chaylayta junt'anichu, pero noqa creeni Jesuspi chayri. Chay justicia Jesuspata justiciaypi convertikuspa kan. Jesucristo junt'aspa kasqa chaylayta chiqanmanta. Pero noqa creeni Jesuspi chay. Entonces Dios tata gozpa kawan chay justicianta y entregapuspa kawan noqaman. Charayku pay niwan qan kanki justo, qan kanki santo, chay qan kanki mas khataq kanki, mas khataq kanki santo, justo nisqa. Noqanchis kanchis justos nisqa Jesucristo niqta. Santos kanchis Jesus niqta. Chaytataq manas runas entiendiatinkuchu. Iminatataq uq runa santo kanman Jesus hina obras niqta, pero atikunchu manachu. Obras niqtaqa mana atikunchu, pero fe niqtaqa ari atikun. Charayku kay obras niqta mana atikunchu. Creenay tiyan Jesuspi. Noqa sonqoypi Jesuspi creeni chayri. Noqa hap'isa Jesucristo wañusqanta noqa niqta. Y hap'ispa chay resucitasqa kawsarimusqa chay Jesucristo noqa niqta. Chay hap'inay chay justicianta noqa niqta. Chay justicia noqapi tukukapun. Noqa charayku noqa chay justicianwan Jesucristoqta justician niqta noqa nini justo kani nispa. Chay niqtataq noqa chimpayusaq Dios tataman. Amén. Pitaq justo nisqa. Picha hap'in justicianta chay Jesuspata chay qhapaq. Askha qullqiyuqpis kan qhapaq, pero kay niqta pitaq justo. Picha chay justician tiyapun chay runaqta achay. Imaraykus noqanchispata tiyapuanchik chay justician Diostataqta. Chay niqtataq noqa justo kani. Noqa huchata ruwaspa karqani. Noqa kani saqra runa. Pero Dios tata noqata sutichawan justo kasqayta Jesucristo niqta. Charayku noqa justo kani. Chayrayku noqa riyatini cieloman. Chay runaqta tiyapun chay justician chay niqtataq riyatin cieloman. Noqanchis avionman wicharisunman chay imatataq rikusunman. Qan rikunkichikchu runata? Qankuna p'achaytista qhawayatinkichikchu? Ña paykuna wicharinanchispaq ticket nisqallata rikhuchinanchis tiyan, mana nimatapis. Uq avionman qan wicharinki chay, entonces kapursunan tiyan pasaporte nisqa y chay ticket nisqa. Maquillakuychis, chay sumaq p'achatapis churakuychis, k'acha p'achatapis, pero mana apanchu chay pasaportenta, chay ni ticketninta chayri, entonces avionman wichariyatinmanchu. Pero noqa k'achanchakuni qhawa ropata p'achaypi sumaq yaykuchillaway nispa, entonces wicharichillanqachu ma atikunchu ticket kapunan tiyan chay boleta yaykunanpaq avionman. Ahilachu manachu?
Noqanchispis cieloman chayaspa imatataq Diostata mañawasunchis, imatataq niwasunchis rikuchinanchista, chay justiciata. Chay kikillamantataq Diostata niwasunchis apamuy chay justicianta nispa. Chay justicia manachu justicianchis? Diostata noqa mañakuspa karqani allintapuni. Noqa ruwaspa karqani askha obrasta. Chayrayku yaykuchiwankimanchu chay cieloman? Noqa pastor kani yaykuchiway. Entonces Diostata yaykuchillanqachu? Mana. Ahinachu manachu? Diostata ninqa rikuchiway chay justiciaykita. Chay justicia waq palabrapi nisqa Jesus. Noqaypata chay justicia tiyan sunquypi. Pablopis ahnallatataq parlan kikin ahnallatataq. Noqa justiciay tiyapuwan mana nasikunchu chay obras leymanta nisqachu. Chay fue noqa nirayku creesqayrayku chay obranpi Jesucristoqa ruwasqanta. Pablopis ahnallatataq testificaspa kan chay justicia niqta. Chay runa tiyapun chay justicia chay, entonces justo kaspa kanqa chay niqtataq cieloman hanaq pachaman yaykuspa kanqa. Qampata tiyapusunkichu chay justicia? Piqllatapis kapunchu chay justicia? Chay runa qayllaykuya tinkichis misioneros ninchismanpis. Kasarakuspa kan chay warmi sujetakunan tiyan qusanman imaraykuchus chay wañupunchay recién imanaytataq munan runa warmi kasarakusqa qusantaq kawsasan. Niyta munan chay warmi sujetasqa kanan tiyan chay qusanman. Kay Bibliapi imaynatataq parlay munasan chay qusan? Noqanchis tiyapuanchis qusanchis sutin kasqa ley nisqa. Y kay warmitaq tiyapun chay ley nisqawan. Chay qusanwan tiyaspa chay leywan kaspaqa tukuy diapi sufrispa kan, sayk'uspa kan imaraykuchus kay qusan kay ley nin ama huchalliychu obrasta ruwanayki tiyan, imaraykutaq wataqmanta huchata ruwallankitaq, chay ahnata sufrichispa kawsachin. Pero dia kay qusan wañupuspa kan. Entonces chay niqtataq libre kanqa kay qusanmanta. Chay kay niyta munan manas kay warmi kasarakusqa qusanman tiyapun qusan. Chayrayku ari kasarakuspa kaspa tiyakuspa qusan ripun waq warmiman chay, entonces warmin molestakunqachu tranquilidad tiyakun. Chayrayku ahnallatachu kawsakuspa kanqa? Chayrayku maymantas ripunki nispa ninqa. Yachari? Chayrayku kay runa
malta puringachay, entonces mana dejayatengachu. Pero kay songoy waqqusawayoq kasanchay, entonces chay munakusqay waq runawan kanqa. Imatataq ñuqa piensaspa karqani chay qusawan kasarakuspa ñawpaqta sufrichispa kawan. Tomas pasapakutimaqawan ni divorciakuytapas atinchu ni wañupunpischu. Ñuqa waq runawan ripuyta munani mana dejawanchu. Chay warmi kusisqachu kanqa manachu. Chayrayku piensanqa iminatataq venenutas hina mikhunanmanpas churayunman tiyan ajena runa chari. Tiyan ruwana ajena ruwanapaq chari. Mana chayta yachachishumanchu chari. Kaypi mana sina kanchu ajena, mana kanmanchu. Ajena. Día kay runa de repente wañupuspa kan día. Llanta kay warmi kusisqachu kanqa manachu. Ari, waqaspapas hina kanqa, pero sunqunpi sumaq kusikuyniyuq kanqa. Walayqta wañupuspa kan. Chay funeral nisqapi p'ampasaqtinku chay tuqayninwanpis llawar waqayta churakunqa, waqanmanpis hina, pero sunqunkupi ninqa manchay kusikuni. Kay runa sumaqtapuni wañupun. Kunan ripuyatini piwancha ñuqa munakuni chaywan ripuyatini. Manachu ahnata ninman. Chayrayku kay pipitaq chay kay Gosanchis Jesucristo. Ñuqa munakunay tiyan chaqanmantapuni Jesusta, ñuqa munani tiyakuyta Jesuswan. Pero ñawpaq Qusay mana dejawanchu ripuyta. Pitaq chay Qusay? Chay Qusa chay sutin ley nisqa achay. Chay Qusa chay sutin aycha. Aycha kawsay. Chayrayku ñuqa kawsaqti kay aycha cuerpopi. Kay aychayllaraq kawsasaqtin. Mana atinichu chay Qusay Jesus nisqa sutinwan. Imaraykuchus kapuspa kawarqa chay Qusay, entonces adulterioman chayman. Pero Dios tata munan qhechuwayta chay primer Qusayta y ripunayta kay Qusaywan. Charaykutaq wañuchisqa chay primer Qusayta. Iminataq cruzpi. Chay cruzpi wañupuspa karqa chay hucha. Chanta chay leypis wañullasqataq chay molestaspa kawarqa achay. Y kay aycha cuerpo nasikuspa kasqa kay Adán niqta chaypis wañupullantaq. Chayrayku pay kicharisqa chay ñanta ñuqa ripunaypaq chay segundo Qusaywan. Chayrayku ñuqa ripuyatini kusikuywan chay Qusaywan chay Jesuswan. Chay kusikuywan. Chayrayku agradecesqa kananchis tiyan. Versículotawan ñawrisunchis. Ahnallatataq ninkaypi hermanos qankuna wañuspa kasqankichis kay ley niqtaq Jesucristo niqtataq chay kawsarimusqanrayku ñuqanchis chay kawsayta Dios ukhupi kawsasanchis. Aston patas hina entiendespa kanchis kay chikllay tawata
kunan entiendenkichis imanaytataq munawanchis kay chiqllaynin. Chayrayku Diostata kicharisqa ñanta ñuqa uchchachakunaypaq Qusaywan Jesuswan. Imaraykuchus ñuqa kay aychapiraq kawsasaspa kay tukuy kawsay aychamanta kawsachispa karqa wañuyman pusasawarqa imanintaq ima gozawantaq ñuqa tiyakuspa kani. Chayman hina chay gozayman hina chay puqusqan chay gozanaqta chay esposapi nasikuspa kanqa. Ñuqa tiyakuspa kani leywan chay gozaywan chayri. Ñuqa ukhupi chay ñuqa ukhuymanta sunquymanta nasikuspa kanqa puquynin huchas. Chayrayku ñuqa chay gozay semilla hina kanchay entonces chay puquynin kanqa chay puquyninkunasnin chay gozaqta. Warmi kasarakun morenituwan chay wawan kanqa morenitullataq. Kasarakuspa chay gringowan chay wawan nasikullanqataq gringuitu hina. Imaraykutaq ñuqanchispata lluqsin mal puquykunas imaraykuchus chay gozayman hina ñuqa tiyakuspa kani chay gozay ley nisqawan charayku nin cambiananchis tiyan chay gozata. Charayku wañuspa kan chay ñawpaq gozay pero kunan gozay oficial chay Jesus. Chay Jesus santu kaspa ñuqa tiyaspa paywan chay Jesus santuwan chay imataq puquynin lluqsinqa puquynin chay Jesuspata. Manapis ñuqa esforzakusaqchu. Ñuqa ukhuypi nasikuspa kanqa chay puquynin Jesuspata. Imaraykuchus tiyakuni hap'ispa chay sunqunta Jesuspata. Charayku chay Jesus dependespa chay imayqan gozawan chay kawsakunki chayman hina. Charayku entendinkichu kay Romanos qanchispi ima gozaywantaq tiyayuspa karqani kaykama. Kay ley gozawan kawsasaspa chayqa ñuqa ukhuymanta lluqsispa kan chay huchasapas huchas chay huchas charaykutaq ñuqa sufrispa kawsakuspa karqani. Charayku chay Jesus wañusqa crucificakusqa chay cruzpi chay gozay ñuqaniqta. Chay Jesucristo santu kaspa ñuqapi convirtikusqa. Charayku ñuqapi chay kawsayniypi nasikuspa kan chay puquynin Jesus niqta. Manapis ñuqa esforzakunichu. Charayku nasikuspa kanqa ñuqa ukhumanta chay puquynin Jesusmanta hina. Kunan entiendenkichischu kay Romanos qanchispi imamanchus niyta munan chayta. Qan cambiankichu kay gozaykita. Diostata cambiaspa karqa ñuqanchis niqta. Diostata cambiasqa mana ñuqanchischu cambiasqanchis entiendenkichis. Yachankichischu cuentakukunkichis manachus qankunallapis qankuna ukhupi. Qankuna tapurikuyatinkichis misioneros niykumanpis. Charayku chay chayamuspa kan ñuqanchisman sutinmanta kay sunqunchisman. Charayku ñuqanchisman chayamuspa kan manchay kusikuy. Kay creenanchis ñuqanchispaq kanan tiyan mana dificilchu manchay kusa kanan tiyan. Ñuqa mañakusaq kay paqarinpi. Dios tatay kay agradecespa kayku. Ñuqayku mana atiykuchu atipayta kay huchata.
Charayku kawsaspa karqayku chay condanakuspa kay huchanekta pero kay wañusqanrayku Jesucristo cruzpi qan llimpuchaspa kawasqayku kay huchaykumanta kunan kay qusayku Jesucristo qusaykuman tukuspa kasqa y agradeceyku imaraykuchus Jesucristo niqta noqayku kawsaspa kayku kay kawsay santo nisqapi Jesucristo sutinpi mañakuspa kayku amén. Gracias taqoyku tukuy qankunaman. Porque no sé, algunas cosas igual me gustaron, o sea, de español a la alemana.